Reka tubaramutse nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Reka tubaramutse tubifurize igitondo cyiza, tubifurize kuzindukana amahoro n'imigisha ya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri gitondo. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki 16 ukwezi ni ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi, tuzindukanye update na amakuru tugiye guhera ku mirwano ikomeye cyane, tugiye guhera ku bitero bidasanzwe ingabo za Congo FARDC zongeye kujegeja ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23, na makuru turi bugaruke ku mirwano karabutaka yongeye kumvikana mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bari mu kaga gakomeye cyane, bari mu kangaratete. Abasirikare b'u Burundi FDNB bo kwa Perezida Ndayishimiye Evariste barimo bararwana umuhenerezo, barimo kurwana inkundura. Intandaro yo kurwana gutya ni ukugira ngo M23 itagiraho itoborera yinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ndaza kugaruka ku mirwano karabutaka yabaye kuwa gatatu no kuwa kane, ikabera muri teritwari ya Karehe, ikabera muri teritwari ya Warikare. Aha hose ndaje minjire nkubwire ibirimo birahabera, nako kandi turi buze kugaruka ku basirikare benshi leta ya Kinshasa irimo iramena mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwitegura intambara bagiye gutangiza ku birindiro by'umutwe wa M23. Nababwiye operasiyo irimo irategurwa n'abasirikare baturutse ku butaka bw'igihugu cy'Ububirigi. Hari abari muri Kindu muri teritwari ya Mainema barimo kwitegura isogonda kurindi, barimo kwitegura umunota ku wundi. Ndaza no kugaruka ku bacancuro leta ya Kinshasa irimo irashakisha ibakura muri Colombia mu mashyamba kuza kuyifasha guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza gufata umwanya ngaruke ku makamyo agera kuri 30 ya Sadeke yongeye kuva i Rubavu yerekeza Icito muri Tanzania. Ndaza kukubwira byinshi kuri iki cyiciro cya gatanu cy'ibikoresho by'ingabo za Sadeke birimo gucyurwa umunsi ku munsi. Ibi byose ndaje ndabikuramburira, ndaje ndakubwira byose bikomeje kuvugwa hirya no hino by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Icyo ngusaba ni ukujya munsi ya video ugakanda ijambo subscribe, like, share ndetse na comment. Amakuru yacu ukayakurikira gatanu kuri gatanu. Gusa reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zambwiye ko zidukurikiye gatanu kuri gatanu, nanjye nkazisuhuza. Ndahera ku witwa Habimana Jackson uherereye Uganda, nkongera nkasuhuza uwitwa Tuyishimire Fisi, nkongera nkasuhuza uwitwa Olivier, nkongera nkasuhuza uwitwa Shabani uherereye muri Tanzania. Nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwira uherereye, ubundi amakuru yacu ukayakurikira gatanu kuri gatanu nkuko twabasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura ukuri kw'amakuru ya politike, diplomasi, kubikomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Kinshasa. Noneho agahuru k'imbwa kongeye kuzinduka gashya iki gitondo muri teritwari ya Warikare, teritwari ya Masisi. Havuzwe ibitero bidakaze hagati ya FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Bikaba ibitero bivuzwe nyuma yuko mu mujyi wa Uvira ahangaha harimo kumvikana kurasana kudasanzwe hagati ya M23 n'abarwanyi umutwe w'Abawazalendo, kurwana umuhenerezo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi zo kwa Perezida Ndayishimiye Evariste. Nanakwibutsa ko uyu mujyi wa Uvira uri hafi y'umujyi wa Bujumbura, bivugwa ko ari mu birometero 48 werekeza muri uyu mujyi. Kikaba ari nacyo gikomeje gutuma Perezida Ndayishimiye Evariste afata abasirikare umunsi ku munsi, abohereza muri ibi bice bisanzwe biberamo intambara, abohereza ahangaha kugira ngo babangame basubize inyuma M23 igihe icyo ari cyo cyose yagerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko M23 yafashe umujyi wa Goma, igafata umujyi wa Bukavu, ikaba inimo irashaka no gufata umujyi wa Uvira usanzwe ugenzurwa n'ingabo za Congo FARDC, iz'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yahuriye mu cyiswe wa Zalendo. Ibi nubwo bimeze gutyo kandi ibintu ku butaka bwa Repubulika
Demokarasi ya Kongo uko bwije uko bukeye birimo birakomera, birimo kurushaho guhindura isura. Ni nayo mpamvu abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri Kongo barimo kwemeza badashidikanya ko nihatagira igikorwa mu maguru mashya, abaturage bagomba guhunga umunsi ku munsi bitewe n'iyi ntambara irimo irarushaho guhinduranya isura uko bwije n'uko bukeye. Kuri ubu ngubu amakamyo 159 yikoreye ibitwaro bya Sadeke nibyo bimaze kunyura ku butaka bw'u Rwanda biva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byerekeza ku butaka bwa Tanzania. Icyicaro cya 5 cy'ibikoresho by'ingabo z'umuryango wa Sadeke zifashishaga zirwana na M23 cyongeye guca ku butaka bw'u Rwanda, aho kuri uyu wa kane cyaciye ku butaka bw'u Rwanda berekeza muri Tanzania. Ku gicamunsi gishyira umugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo amakamyo yari yikoreye ziriya intwaro n'ibimodoka by'intambara yahagurutse mu karere ka Rubavu yerekeza mu gace ka Chato muri Tanzania mu masaha ya saa 12 za nimugoroba. Ni amakamyo ya mbere yinjiye mu mujyi wa Musanze. Amakuru akavuga ko aya makamyo yari yinjiye Musanze yageraga kuri 39, yari aherekejwe na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda zicyura ibikoresho bya ziriya ngabo. Izi kamyo ziyongera ku 120 zanyuze ku butaka bw'u Rwanda mu byiciro 4 biheruka. Ibi bivuze ko amakamyo 159 yikoreye intwaro ndetse n'ibimodoka by'intambara bya gisirikare ari byo bimaze kwambuka umupaka wa Kongo byerekeza ku butaka bwa Tanzania. Sadeke ifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zikomoka mu bihugu birimo Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania zahageze mu mpera za 2023. Uyu muryango wari warazohereje kugira ngo zifashe leta ya Kongo mu ntambara irimo n'inyeshyamba za M23. Sadeke yafashe icyo cyemezo cyo gucyura ingabo zayo ziciye ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindwa mu mirwano yabereye i Goma muri Mutarama uyu mwaka. Ni imirwano yasize M23 yigaruriye uriya mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Igikomeje gutuma n'abasesenguzi mu bya politike bemeza ko gufata umujyi wa Goma kwa M23 byasize bitanze umurongo ntarengwa w'uko iyi ntambara itazigera irangira, kuko abasesenguzi mu bya politike banagaragaza ko nimba M23 ishaka gufata ibice bitandukanye yaba igiye gutangirira ku gice cyiza, by'umwihariko uyu mujyi wa Goma usanzwe ari n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru.